iba sa ati pagkasaritaan tilagip tinapalabas ng pagayam tayo nga Vilma itilawag City. Sagodayin nga ti surat. Dear Manong Nemi, kunada Manong Nemi nga paset ti biyag ti masaktan ti makarik na iti saem. Ti agsangit ka nagladingit. Ta saan tayong kamarik na ti ragsak no saan tayo mat nga pamadasan nga lakaman ti liday kan ladingit. Kadnoan yaman tinaikari asurutan nga paset iti biyag tayo, iti biyag kinayat. Isu ti mapasama. Siyak ni Vilma Manong Nemi ti Lawag City. May sakmat ka iti narway nga dumdungay ka dito nga sikat nga programa. Nakabagsurat at takit kumit nga iburay dito ang pagkasalita ang katnamnamay nga damat may bahatik nga adal, liwliwakan pagsarmigan di bihag, kadaginipadak nga magipaglakip tinapalabas. Mangup obisina kami nga agpadpadak ni Chris nga boyfriend ko, may saag nga Taylor iti may sa nga bangko iti lugar mi, dito Lawag City. Irinto ta ni Chris Manong Nemi kat iman manage na tinegosyo da sipud nagturpusa ni Suna. Kadwa na ti kabsat na nga ni Gina. Idi may sa nga malam Manong Nemi dinagasnak ni Chris kat nabang kam nag-dinner kalbasan na. Kas iti dati nga raramidan mi Manong Nemi. No makapag-dinner kami sa dinot pa nami sumrek kami iti hotel. Magusto ak launay Manong Nemi ti kinabara ti bibig ni Chris amang nanam kadagiti bibig ko. Magusto ak launay Manong Nemi ti kinaalikutig dagiti ramay ken dakulap na. Ngagdakiwas tinadungan tumapas set ti bagik. Ngadaetan tumaten ti manggubway idi asog ka na eng manipod ka ni Chris. I love you. I love you more, Vilma. Nakabangbang loka. Nagayamimas ka. Nagpiso. Diyak to pulos maumang mangibaga. Naimas ka. Nabanglo ka. Nagbebeso man. Agyamanag. Isisyak lang tinaimas. Ada ka di bengarot sa bali ka babae tibiyag ko. Awanin. Siksik ka lang. Oh, Chris. Oh, Vilma. Sikat to laing tibat patek ko. Nangruna ka niya tahani. Tibat patek ka ba't unay-unay? Kahit kontak ba nga ina? Isar din kontak tumarti pills. Kaya't unay ni tatang ko timandaan ti apo ko. Kaya mo kas tamad na papa kinimamang mo. Saan ka di? Oh, abay nga nagsanhay ka. Kada ka di problema? Honey? Di amo da papakit di mamakita akong pati nubyak. Abay nga min. No idikit inlimad ta ti amin tagbasbasa tapay laeng iti kolehyo. Ngayon tatagbat pa tatang adan trabaho na. Panawanin hani. Tapno maamuan da. Kaya panawanin tapno planuan tan para kasarta. Kahit ko una yan, Vilma. Hani. Tata ka di problema? Ada problema. Isang oras nga inawis ka ita. Tapno makapagpapas naman rin. Para iti maudi akong daway. Kanya? Maudi akong daway kunam? Manong Nemi nagsinarag kami manen kini Chris lady nga malem nagdinner kami sa kamnapan iti hotel ket kalpasan nga naitayog kami tiragsak. Adan sakit di problema Manong Nemi nga kayat ni Chris nga ibaga. Tata ka di problema Chris. Una di mo kayat ngayam amunak kada papakin ni mamang mo. Tamong mo sandak ka kayat tadyak maikari ka na kayo. Hindi ta ka di terasun. Honey. Sa bagay, di pala yung ngamok nga saan na kami kari. Gabutam, nakurapay kamlaing.
Panagpasagaba ka dito ipay mo kanya, kalpasan ti amin. Saan kami nga may kari ka panagpasada tricycle lang ti pagtaudan, pamataudan ti nitatan ko ti panagbiagbi. Ken iso ti mamataudan na iti panagbasak. Ti pinagbasak. Idinto tata kayo kat baknang kayo. Ado ken na progreso digiti negosyo yo. Idinto ta duwa kay lang agkapsat. Nilang Gina kapsat mo. Nagsangit ak manong naimi sa sinod sa ang nagsangit. Don't cry, honey. Awan, ti pagdanagan ta, o rin nakas pagaligan ta saan na kaakayat. Saan nga isudat masurod. O rin aksident ang anak basta saan ka mapukaw. Naglagipim dita. Baga naman ta sa bali nga mabahay nga kahit na asawa kang ka. Awan ka tamit. Kaya sino ko ma? Kasto iti kaadilatan, Chris? Ilimlimit ta ka na kiti parents mo, tinarasyon ta? Kaya rin ni Gina, absat mo. Di mo kahit namamon, na? Bayam, kani-kari. Iriday ito nga daw, agpudo ang ton kada papakin ni mama. Ibaga nga hindi pahilaeng, nga linabsing ko tibilin na. Nga danubya. Ngayon amuktong kanakuhan. Kaya ibagak to pa yun, di plano ta nga kasara. Wen Vilma, ikarik kang ganita. Kat sigurado nga ramitek. Sabi ko mahani. Sabi ko ma. Inarakop ko ni Chris manong nemi binalas na met day tangarakop ko. Inagkanada ka di bibig ko. Kat para ito may kaduhang kundaway. Oh, Chris. Oh, di nga ma. Nilaing patay ti mamali na mamagsina ka data. Into na bigat, agpudno akton kada papakin mama. Masapon nga sikat ya sawak. Sikat agbaling nga ina. Dagiti, anak ko, oh. Uwan manong nemi, ulitan mi manen, tim mo na itay nga pa nagpapas bintiragsak. Uwan. Oh. Oh, Chris. Oh, Bilma. Ngem, naisturbo kami idi-agring ti cellphone ni Chris manong nemi. Sa may kaskaso, ituloy mo. Sino tumatawag? Ni Gina. Hapi nga ta. Sige, sugmatan. Yes? Yes, sis? Ni Papa? Api ni Papa? Tarayo ti ospital? Abay, ni Papa ka no? Interay dito ospital. Sige, sis. Umaya kon. Abay, honey. Ni Papa, interay dito ospital. Simuro ka naman sakit na iti puso. Saan ang order ituloy? Saanin? Sige, intagaro din. Aglugan aktulat ni tricycle para tap nga gawid. Di na ito yung tulad pa sa Jabalemi. Tinaskan ka makapangkan sa ospital. Sige, intan. Kahit kasta nga road ba nung nemi tinapasamak nagtricycle laklatan. Talagpan adagos manong nemi ni Chris iti ospital. Imbilin ni Chris manong nemi nga jaktaw-tawagan ni Suna nga uray klaing nga iso tumawag kanyak. Sang kaigam ko nga road ti cellphone ko. Kahit ko nga mamuan noan niya tinapasamak iti amana. Amok idin manong nemi ada sakit na iti puso. Taori idi tagbasbasa kang pailaeng kini Chris. Saan ang iso manong nemi timang man manher iti negosyo da. Manong nemi jak napuutan nga nisadgan nak ni Tatang. Alak, kapag nga di nakikaskaso ay Hey! Tatang, dalak di problema. So nga anak ko nung nagtipang panunutem. Kami na yan di problema. Awan tang, awan. Saan nga babalin nga awan? Mukha ulan, Bilma. Tatang, may banggip ka di ka na kayo kinikris. Saan nakakayat nga may kamang kanakuhan ah? Jesus na, pundo ka di matlang na nagparing na kanya.
Tatang, ada ni papang ni Chris ti ospital. Simro ka naman ti sakit na ti puso. Dahil na ka ni tirason no apeng nga saan nga maipod no ni Chris nga ada nobya na. Di na kayat nga sakit tinakam ti ama na ti panang salungasing na ti bilin da kagkuan na. Nangro na kita no maamuan da nga nakurapay lang tinubya na. Kaya ka ni tirason, posible ka sa tatang. Ay na anak, hindi pailaing nga winarningan ka. Nga problema kanto. Iti panakirelasyon mo kin ni Chris. Iti kas kin ni Chris. Winarningan kayo din. Saan ka din? Tatang nagkarin ni Chris nga orin no sandak nga kayat na ginaganak ken kuana. Nagasagana ka nung nga nakasidad na isuna nga anak. Basta sanak nga mapukaw. Awan ti kapatgan ken ni Chris no saan nga siyak laing tatang. Iso nga mamatiak nga di naktubaybayan ni Chris. Saan to lagi di tatang? Nilaing naulpit nga patay ti mamagsina kada kami kini Chris. Iso laing tatang. Alakad sapay kumatagpay-pay suda ita. Ay na, sapay kuma. Manong nemi nakeltay. Nakeltay ka namin pinsan tinamnamak. Idi tamay butaktak tiba isa nga palimad ken kinapudno. Panggip kadagit tinaganak ken ni Chris. Urorayag titawag manong nemi ni Chris tapno mamuak. Noan niya ti mamasamak ken anya tinapasamak. Noan niya dayto ngagparparik na kanya. Timawag ni Chris iti daytang harabii manong nemi. Kanimbaga na, nga umay naktukano dagasen dito'y balay, iti kabigatan na. Tabakasyon, iti kabigatan na manong nemi. Kasta nga ro tinapasamak nga iti umay nakdagasen ni Chris na nidem ti rupa na. At nadagsen na sagsagabayan na. Iti adda kami ti may isang river resort, amasansan nga pagpaspasyaran mi. Iti may isang shed. Pinalutpot ko na dako si Sona. Chris, di na ako mapaggagarin unay. Adadak ka la problema saan ka di? Kumusta ni papang mo? Si bibihag saan ka di? Kaslasanak pala mamati Vilma. No pa damat idin pa nagatap ko. Isumot lagay makasjela ingan ti kinadagkat ni Gina kanyak. Taapi ni Gina. Ni Gina ka dito problema, ha Chris? Kapo, saan ako nga paggagarin unay, ibagaman noon niya ito amin. Saan kami ngagkapsat ka ni Gina? Anya? Saan ka pudno ngagkapsat? Ayam ka sano? Sandak nga pudno nga anak na papakin ni mama. Anya? Kasano nga napasamak? 10 years nga dandan nada, da papakin ni mama, nga maupay ti anak da. Naging ngayon ti ba isang harabi ikat, nasarakan dak, iti labestigate da. Ada nang ibati kanyak sa jay, iti maladagak pailahin. Kaslajak pa dyan, ngimiso ti pudno Vilma. Kahit kalpasan ti duwang atawen, nagsikog di mama, iso ni Gina ita. Nga maun ti problema hani, o rin o, ampun ta kalaeng. Ori na imbilang nakatipod no nga inam. Ori no anyaman tinagbaling nga kinataom. Ngayon dahil tirason. Dahil tirason no apeng at timao tidakala problema ta Vilma. Agabuta, saan kami nga pudno ang kapsat ka ni Gina? Kaya't na papakin ni mama. Nga da kami kini Gina dag-asawa. Anya? What? My God! Kaya't napapakin ni mama nga da kami kini Gina at ag-asawa. Ipatpatagnak ni Gina. Itinalablabas pa yung kabsat. Nga da ita ti marikiriknak yung kuhan idi. Iso nga sa langin ti kinadagkat na kanya. No. Saan nga mabaling, Chris? Saan nga mabaling? Imun una nga na mo ni Gina ti palimad ti biyag ko. Ngamit ti siyak.
So nga dadan ti kini-stricto da kanyak idi tagayat unin ni Gina kanyak. Adi ta kayat nga makinubiak. Adi tagayam ti plano da. Tapno saan kami sabsabari pwede kiti tawiden mi nga kinamakna. Da kami ti agasawa. Tada kami nga urod timang tawid iti kinamaknang nga mapanawan da. Diyak kayat. Vilma, diyak kayat. Kati manugod ka? Kaya't mo nga kayo itikapsat mo ti agasawa? Chris, at nakarim kanyak saan ka di? Nga orin no laksidan na ka. May laban mo lagi dito panagayat mo kanyak. Saan ka napatigyan ka titawidam ka kinamaknang saan ka di? Saan mo nga ipatpatig ti kapsat mo? Kapsat lain ti pangibilangam keng kuha na saan ka di? Katsiyak ti patpatig mo unay. Saan ka di akas na Chris? Sumumbat ka! Sumumot ka, Chris, sa mo kayat nga asawaan ti kapsat mo, di kamin. Siyak ti asawaan, datadag asawa. Gamot na datadag pimpinateg. Chris. Vilma, Chris panghasim. Di mo ibagang sinata. Isan lang ang baybayan. Saan ka umanugot ti pagayatan? Dagiti bilang mo nga ama kinina. Saan ko mapanghasim? Manong Nemi, inarakop ko ni Chris. Iti nakairot. Ano mabaling la ko Manong Nemi, kit saan ko nakayat nga rukata ni Suna. Tadyak kayat nga mapukaw ko ni Chris. Matayak no mapukaw ko. Matayak no saan nga siyak ti asawain na. Ipatay ko lagi di. Manong Nemi kastawo na di managsang-sangit ko kalpasan ng baga ni Chris ti palimod. Saan gayam nga anak apudno dagiti imbilang na nga naganak saan da nga apudno nga kabsat kini Gina. Ket agayat ni Gina ken kuana Manong Nemi ket kayat dagiti naganak kada kuada nga isuda. Da Chris kini Gina ti agasawa tapno isuda ti agtawid iti mapanawan da kinamakna. Nagpagpakasiyat Manong Nemi kini Chris nga saan nga manugot iti kayat dagiti naganak ken kuana. Nagpagpaghaasiak ken kuana. Chris, panghasim. Di mo kumaisina di mo kumaibaga ti panagsina ta panghasim. Iba't patig ka Vilma. Ken jak tumasursurong nga ipatig ti kapsat ko iti nablabas pay nga makapsat. Nga masapol. Anya, masabol nga tong palik na papakin ni mama. At ang sakit ni papa. Kadya kayat ngagsakit tinakim na. Ha? Dya kayat nga matay agapukan niya. Amo ka mawatan na kang Vilma. Saan ka nga mawatan? Napatpatag ka dito kidaw keng ka. Dikiti imbilang mo keng nangibilang keng kang anak ngimiti siya. No saan nagapukan na papakin ni mama? Saan ako mga nagbali na kastoy? Amo kabigbigan ti utang ko na imbaganakan. Isong amok may tagsupapak. Diyos ko, saan Chris? Saan nagkabaybay di ba't pa nagkakadyak? Ayan ka mapukaw ka. Nakapagwen ako ka napapakin ni mama. Kaya natulag pa yun ti kasarmi ni Gina. Kaya ni papa nga sakbay nga matay. Kaya may matangan na pa ti kasarmi ni Gina. Nagparparig na kini papa nga talaga nga dandanin ni Suna gapo ti sakit na. Iso kinidaw na ti amin. Magbagkaasyo na ti amin. Iso nga mawatan na kumamilma. Mawatan na kumano mapay na sakit bet kanyak ti aramida gapo ta. Agsangsangit ti puso. Agsangsangit ti kaunggag. Ngayong ureng nga tahanuan niya tararamida kanibagbagak Manong Nemi. Nanuan yaman tinaikari ang mapasamak iti paset tilagip ko tinapalabas. Tibiyag mi kinayat kini Chris. Kadiso ti mapasamak. Siyempre ka kiti pisina kadag iti sumar sa rungal daw Manong Nemi. Ngam saan nga mailingad ti sagsagabay. Saan damat ngayon limand. Saan kumat ngayon limand kini Philip ti kaopisinaak. Nga di napay amo ti relasyon mi kini Chris kat nagarim ni Philip kanya. Kat iso tinang tapat ng patpatib ker.
Isu ti maysa amang patpatid ker ti pakinakem ko. Ket maragsakan isu na. Tadda kanon gundaway na tapno isumeten ti ayatek. Ngem kunak met kini Philip manong nemi. Nalayang Chris. Nilayang Chris ti patpatid ko iti likodan ti amin. Nagdinamag nga road manong nemi ti lugar mi ti grande akasar da Chris kani Gina. Kani di tamadanunan da ita nga aldaw jak kumakayat idi ti mapan mangimatang iti kasarda. Ngimintulad ko tinapan. Nagyanak iti suli, nagadu ti tao. Ken talaga nga ang grande manong nemi. Ken iti ayan ko nga suli manong nemi at damet kaduwak abakat akasla ilimlimid namet ti panangimatang na iti kalaysa. Ay na, ang grande akasar. Ay nakasalukit baknang da. Ket saan nga mabaling nga tsak? Ano to ko layo na? Ang grande akasar, ket saan nga mabaling nga tsak may matangan ko na. May matangan tingdang ang grande akasar ti anak. Ay ni Chris, ni Sir Chris ko na ko. Anak ko. Kunayon sakit itay na. Da kayo ka diti pudno nga ina ni Chris. Ay awan timbaga kakasta. Balasan ko. Itala na bit nga naibulgar ti pudno nga kinatao ni Chris nana. Isang ord nga nagbalid da nga mabalin ta agkasar kin ni Gina tas anda nga pudno nga agkapsak. Apay. Amom anak. Ken talaga nga amok gabota. Kasladyak kabaylan nga ibturan nga matangan ti amin. Naragsak ni Gina ngam kaslaawan ti makita karagsak kadagiti mata ni Chris. Nagsagsagama ti kawan ka na. Kadno kasano ti panagsagsaga na. Mas pa'y kanyak na. Da kami tagpimpinatig na. Ay hasta ka na. Kadna kayo na. Si kakadi ti pudno nga ina ni Chris. Si kakadi na. Manong nemi saan na kasinong batan ti bakat. Yung dakkel ti pamati nga talaga pudno. Isulakid diti nang ibati idi. Kini Chris idi maladaga pa'y laeng iti labas ti gate ti balay di kinaganak ken kwa. Kaya di tanalpasan ti seremonya manong nemi kayat ko na dagos ti agawid na panak iti paradaan di tricycle nga mas dawak idi ta sinurot nak ti bakat. Ay balasan ka. Siyak ni nanam nga dalen. Ketsi ka. Bilman nana. Agbay may sa akong nagbibiyag. Nabayagin nga natay di asawa. Saan kami nga nadaan ti anak? Ngayon pudno nga siya ti pudno nga ina ni Chris. Da kayo ti pudno nga ina na? Uwain. Kunak tuping amin. Maragsakin laki din ni Chris no mama muna kayo nana. Tas sino kumatis anak nga di ang tarigagay nga makaamo ti pudno nga ina na. Kalpasan nga namon na. Ngayon ampun dalang isuna. Ay ngayon mabuti nga kanak. Ang mga nukaguran ti anak ko. Sana kasta ni Chris na amamuk mo na isuna. No kaya tiyo, sumurot kayong kanya. Kaya tangi da kami matlaki ni tatang. Yagkap kabalay. Kaya nabayag matang nga nabalo ni tatang ko. Umay kayo nana. Agkalugan tayo ni tricycle. Ta umay kayo palahang sadya balay mi. Namuhak kinina na dalen manon nemi anapaay kano idi akas katulong uno nagpaay kunak kuma. Nagpaay kano idi akas katulong iti maysa nga baknang nga negosyante dito yung syudad Tilawan. Ket sinukugan ti amo na. Ket pinapanaw da. Kaya dito may pasgay na ni Chris kinakayad na nga embati ti maladaga iti Ruwarte Gate dagiti nariingan ni Chris ang nagadakken ko na. Ta amo na idi manong nemi adi nakabailan nga ikanti na ranya nga masakbayan ti anak mo. Inyam amok manong nemi ninadalen kinitatang iti makasangpet kami dito'y balay. Ket pinalubusan mi nga iso ti agluto iti pangal daw mi.
Ta voluntaryo nga ro di suna. Jak maawat at direk nak manong. Tadagos analagan tirik na kini bakat. Ay na. Insang tatanak batan ti kaulules ko anak. Ala ni tata. Sakit nagagat. Mas lakit ti luto na. Kahit mo ka di timadaan ti may kadwa nga ina ha, Bilma. Sa nga dakas tatang. Tagpatpata kay mat nga balo kini nanadalen. No iso ti na ikari apaset. Ti pakasaritahan di biyagyo kinayat. Api ka din saan. Ay kayam talaga ka din nga aganin dito'y balay. No kayat na. Kayat ta. Awan ti dakas nintang. Ay na. Hekit no. Maamuan ni Chris nga isugayam ti pudno ay nana. Ay nga tinamnamaim nga mapasamak. Dadadadyak ka mong sumbatan tatang. Sa mesa. Awan ti banggap ni nanadalin ngayam amo ti bagina kini Chris. Saan kulat nga malipatan ni Chris tatang? Nangruno na talaga ngagyan dito ni nanang na. Kinuray pa nga tano, awan dito ni nanang na talaga. Diyak to malipatan ni Chris. Diyak to nagayat pa na. Iti sa bali. Na, exusapo ya. Untang, diyak to nagayat pa. Diyak to kayat pa tagayat. Isu kinisundulaing tilalaki di biyag ko. Nilaing Chris tatang. Nagyan nga rod ni nanadalen iti balay mi manunay mi kahit nalaganan kami kini tatang iti trabaho ti uneg ti balay. Inintultuloy ko met tinapasnag ang nagtrabaho iti bangko. Intultuloy met manunay mi ni Philip iti nangidarirag iti panagayat na kanya. Kaya iti uneg ti dua nga bulan sipud kadi dinaudi nga panagkanaig mi kini Chris. Nagbalawak. Tadyak madlangan matatngan. Tiyan mo kidi manong nemikit na dalayak lang. Yung napangko pinagnakan manong nemikit positive. Nagbunga manong. Dahil dinaudi nga pa nagkanaig mi kini Chris. Ay, kaya mo nga sawin, Bilma, anak. Adan apo ko kiti saklot mo. Apo ko mi kini tatang mo. Adan nana. It's anak mas daaw. Numaragsakan kayo. Yung siya. Rubing ka di ka maragsakan. Ay, kahit rubing unay at adan doon anak mo. Nga gana ka kabalasang. Ngay pas ngay ko ti anak kong maisa nga bastardo o bastardo. Ay, kaya na, Bilma, anak. No kasanupay. No kaanupay nga napasamak iti panagsina, ti daalan mi, kini Chris. Isumat ti tatahod, ti bunga na itang ayat. Ayan-ayat, adi na ipatumpal. Nasakit para kanya, ti sami nga panagkatuluyan kini Chris, nana. Yung nasaksakit man rin ita, tadan bunga, da itang ayan-ayat. Anyan to ti ibaga kiti anak ko, intunurugyan na asapulan ti amana. Anyan to nana. Akin ibagam to ken ko ana ati pudno. Ibagak to ti pudno. Nga siya kat saan nga siya tinasawa ni tatang na tamay saklaing nga nakurapa idin to talabak nang da. Ibagak to ken ko ana nga saan nga napudno ti panangayat ni tatang na takinay kayat na ti nagtungpal iti pagayatan iti bilang nga narakel na. Kahit na laing nga mabayadan ti utang na nga nimbaganakem. Nga napatpatig deta nga utang na ng tita kami nga ginakas ta kaditibag no ka na. Kailan niya ako mangaron. Anak, kunak malano awan tiguram iti anak ko. Iti nagbalin idi nga desisyon na. Ape akas tamad ten ti bagbagam ita. Ibagbagak lang ti kinampud mo na. Diyos ko, kaya sorry, nga nasaktang kay mang karagitang himbagak. When, maawatak tinagbalin idi nga desisyon ni Chris. Di na kayat nga matay, timbilang ng ama, gapukeng kuha na, tadangarot sakit, sakit na iti puso, doon dyan nga lakay. Kahit na nga tungpalin ti pagayatanda, nga isuda kini Gina at agasawa tapno. May pakita na kadakwada, nga muna bigbigan ti utang na nga na impaganakim kadakwada. Anak, karbengam to. Karbengam to ti anak mo. Nga mamam ho na ti amana. Ken karbengam tumet. Karbengam tumet ti amana. Nga mamam mo na tumet ti anak na.
Iso nga samon to ko mga ipapaidam iti anak mo dayta, Vilma anak. Kandi mo to ko mapaidaman ti anak ko nga ni Chris. Nana, alala, hamo nga baybay ang tabagim Agad anad ka. Ay na, adan ton apo ko may kinitatang mo. Adan ng pasigurado ni nanadalen nga saanin nga pumanaw iti den na manong. Nangruna into ni pasngay kon ti apo ko da kinitatang tay sunton ti kang runan nga yaya ti anak ko. Kani di adan piton nga bulan ti sikug ko manong nemi nagbakasyon akon. Bayat na nga panawen awan na pulos ti damagmi iti may papanti kasasaad da Chris. Ngayon iti may sangal daw nagdinamag nga natayen timbilang na nga ama. Gapoy tinabayag basit nga panakaidalit na iti sakit iti puso. Kaya di pas ngay ko ti anak ko ani Chris baby manong nemi. Awan di sa baling ngay nakindaw dawat iti Diyos. No diti panakaispal mi panangispal na kata kaming agina. Kat kastaon iti yaman mi ta nakalasat kaming agina manong. Dua idin nga bulan ni baby Chris, idi tamay sa nga malem panaggapok iti bisina. Adakot siya na iparada iti sangot ti balay mi. Kaya di umunegat at akasasarita ni nanadalen anak katalikod. Nga karkargaan na ni baby Chris. Kad naklatak manong. Idi tumalyaw ti lalaki. Ngawan sa bahay na saan gani. Ni Chris, Vilma. Nanadalen, kaano pa yung araramidan kanyak tikastoy? Ha? Kaano pa yung araramidan yung kanyak tikastoy ko, nak? Adagay, sa bali nga tao nga mangarkarga ti anak ko. No kasta nga wanak. Vilma, saan ka sa bali iti anak ta? Kandi mo hamo ko makagkaguran ni nanang ko. May kadwaitan nga gundaway nga imahig ditoy. Inranta ka talaga ti imahig ditoy. Ilda mo, nadanon ko da, nanang, kanti anak ta. Kan idi matlaing, ngayon pudno ni nanang kanyak, ngayon suti pudno ng enak. Kat may kadwa kong daway nga kadak. Talagang inarantak, ngayon oray ka. Tanabayagan na kaya't ka makita kan makasarita. Nabayagan nga mailiwak ka. Gabatas ka. Kat sikat tulang di patpatek ko. Kanadaking katiraksak ko. Adda kayo iti anak ta. Ti makabuklan ti so amin nga ragsak ko. Kadagitangan ng ko kini Chris manong nemi Jack may gawid tiriknak kat inarakop ko isuna. Nga si kakarga iti anak. Noon niya man dikitik, nangigbukan niya kat iso ti kinapudno Vilma. Awan suruk, awan korang na. Uwen, mamati akin ka Chris. Ngim anya ko matiragsak ka niya. Anya ko man aragsak ko. Kanaragsak tayo nga talo na waya ka kuma. Naragsak tayo kuma amin no siyak ting kasar mo. Yaman niya tinagbalin nga kasasaad tayo. Siyak ti patpatig mo. Adda kada kami nga gina tinagsak mo. Ngayon damat asawam. Adamat sa bali ken pudpud no ka pamilyam. Yuso nga awan sa serbi ti amin, Chris. Awan sa serbi na. Sa mga sawan na ita, honey. Ha? Gabot na dumteng tumitlaing ti paset. Ti pagkasaritan, ti lagip ti napalabas ta. Ti biyag tayo. Nga, sagrapan tayo to tinay karingaragsak para ka na tayo. Kat dandanin. Gabot ta. Gabotan niya. Mabilbilang ti aldaw ni Gina dito lobong. Ada na ka na nga sakit ni Gina. Cancer of the breast. Cancer of the breast. Kaday ta ti may sapay nga kapunan o apeng nga. Nga idi kat ikalikagong unay da papakin ni mama. Nga da kami tag-asawa kin ni Gina. Tapno may kanitiragsak ni Gina. Kadag itinabat-bati pa nga aldaw iti biyag na. Nabayag basitan nga naidalit ni Gina. Kada oray man no. Ibusin mi ti amin a kinabak ng mi tapno laing makalasat. Ngem na karit siguro
nga talagang saanin nga agbayag pa ni Gina dito'y lumo. Kat karagita nga impalgak ni Chris manong nemi adada nga imirot ti panangarakop ko ken kuana. Nga adaddan manong nemi ti panagsangit ko sa Jack amo no anya ti kipamananday ta nga panagsangit ko. Wen manong nemi kasta nga rod tinapasamak. Dimteng tinituding nga aldaw nga ipupusay ni Gina. Nga sa ala at iti mangipatpateg ken kuana tinagladingit. Nagipagladingit kami met, aging gadimteng ti kasupadi ng aragsak. Idi, ta mabalimimeten kini Chris dagkalesa. Nga isumot ti panakapabunyag ni Chris Jr. manon nemi. Kinidakkelang balay, tidakkelang balay nga di makkelan ni Chris. Kiniso manon nemi ti pagnaidan mi amin ita. Siyak, ni Chris, ni Junior, ni Nanang Dalen, ni Tatang ko, kenti mo na ngayon bilang ni Chris nga ina. Adwa kam itan kini Chris manong nemi tinangitultuloy anang manehera tinegosyo ngayon bati dahil papa ni Chris. Kat naragsak kamin manong nemi. Nagnaruna. Adadaman ng tinagsak mi manong nemi idi tadahan na agpitpitik saklot ko. Tadan ton ading ni Junior adan ton may kadua nga anak mi manong. Nagalpasan diti pa nagkalay sami manong nemi si marunumot nga nagkasarda tatang kininanang Dalen manong. Kinamkadla rin iti pasama kakunada. Adada iti pagteng manong nemi nga sante nga namnamain nga mapasamak. Nga sumad gayam ti mapasamak. Dito nga rod manong nemi ti pakabuklan ti lagip tinapalabas ko nga jak tupulos malipatan. Jak tupulos malipatan iti uray kano man. Kinagyaman kami unay iti adu kada kayo iti anus yo iti anus mo nga nangibasa. Ket sabi ko mat addamat na ibati mi nga adal ken pagsarmingan ti biag kada iti padami nga nakipaglagip tinapalabas. Toy nga rod agyaman nga pagayam mo Vilma Itilawag City. Thank you met kang Vilma, iting ka pa nagsurat, kan ka thank you. Kanig iti amin nga nagbuya ka nagdengeg. Pumakada karod maten papagayam at iti pagayam nyo ni Manong yun. Nemi Ruiz. Mangibat-batin itinaimbag nga oras kada kay amin nga sapada. Babay na po.